Murisa. Amurebi wetu wena wa Farmers TV nshangwa ha kutuyona imwabene za smartphone nshangwa ha Twitter watamu Farmers TV waza YouTube watamu Farmers TV waza TikTok watamu Farmers TV Instagram no tunga twine na Facebook account Farmers TV twine na WhatsApp group na yeno mwisha kwa numujironda omukutogo 1 stanikire TV egi papa sirabo Murisa wetu n'umuhungi wetu neimwa bari mu vari addition twenda promoting ebintu byanyu kandi mugume n'umurangane twe papa sire kintu ekitukozera abo kwenda promotinga omuhingi no Murisa ngwafune kandi tugongere nahiraka kushomesa engiri yo kutunguka yo kongera omutindo omuhingi no Murisa tukushanga ngo farming as a business tureke kuhingira enda yonka ninga ukurisiza okutunda otakufuna so nicyo tukorere papa sire TV egi mutwegeteho ngumene itwe tubahabure mutahabure tutunguri hangari. The farming is the way to go. Good. Otayobu uza kushumba tekwa kushumba yentoke bateze umbazi tugumixingemo gutambira leta zito mwanya kujya gusisiriza zwo embazi fi bona hono bajya mutoze kubi ngo akabahuko ahugurashi bona kuna ize kubi no warira nabona ize kubi besho bayize kubi wakenya katoze kubi bete mbazi cyagikize yona kutaho mu Uganda ari umusubuza akashuburo kwa kwenda kikari toki bashinyo ko natamixingiro mbazi gwenyanya kanyongera kuba injiro ho nyanja kare nanye kare bihangerera ageme nyunkoreki mujya kushobora embaze fili gavumenti dikitirebi kuronya minister ijapa na bajya kugambira aja nasikora rya ngombe no hurire umbaze kukafu umbaze kukafa yo ya ngiri oje zakoza test injango utaferwa program za Nyamurungi Farmers TV irakariyo muhingi no Murisa oriyo Murisa wenkoko wente embuzi empunu ningashi oriyo muhingi w'urutoke ecyori emboga nebindi bingi iwe kwate Farmers TV nshangwa YouTube Facebook Farmers TV Twitter naho turiyo TikTok Farmers TV iwe taferwa program zawe ezirukabro muhingi no Murisa aharengo rwona Nbanyataka wateri ni Robert ninkora n'ikitongore kibakweta Nefa Agrotech tudiringa ombintu byo kuyamba bihingi n'abarisa konka tugaruka tuyamba nabihingi kubaho buhereza kubaha obuhabuzi omukurisa kwabo no kuhinga kwabo abo kuba Nefa Agrotech ni network of farmers agrotech ekikumanyisa egi ni network yabihingi n'abarisa bona amazina Nshemerirwe manager wa Nefa Agrotech yo Murisa no Kingi bitwayitsire farming is the way to go tuyaha family ya Nefa Agrotech yo Murisa tumanyisa ngo mukaji ko kugitwara wagirisa neja etera ampuraga ari hagati ya mu 15 13 umwaka gumwe yentoke bateze umbazi tugumixingemo gutambira leta zito mwanya kujya gusisiriza zwo bashinyo ko natamixingiro mbazi gwenyanya kanyongera kuba injiro ho nyanja kare nanye kare bihangerera ageme nyunkoreki kuzafa mu muntu bashanga ngiza tatogeza mukago konke mbaze kafa ebomba nangana zo kafa abo bombo gutanga abandi bahingo niho naho nyinjaka akaringiri kugira ngo mbazule kwese bwe constant konko mbazwana kwa jabuti gwa okumanya bikiciraho shanga offices ziri kushangwa harima Kansing Street House ahamwarrogo kubanza omurembo mbarra ninga shitebe aha 0 mushanzu 02 02 mukaga ninga 0 mushanzu 8 mushanzu 08 abirina mushanzu 29 otunge obuhabuzi Farmers TV irakariyo muhingi no Murisa
ikiba kwenda nibe nango koleva ko bayombeka residential okombeka karena ati uno bo stade nanka ari mu Munywani wawe n'ingari mukuru wawe n'ingari y'umugabizaro wa mukazi wawe kuyabera muzara umwana ibizaro bakabitaha ya ikameza yihoruta mu ruhango uruhenyo gurize kusana zo zitakuwera no kireba kukirikiringwa ebe byone byo runo reba ibiratwira na shahenji n'abakunda munonga umwebare kuzaha mu kutogwa TV tumununji mukamba mapero mu nimanya ngo yina abanywani bingi kongo muri yabo noha munywani wawe nkora mutima Farmers TV yakuretera program Munywani wanje manya munywani wawe ubuzima ni wogwe owo kutebeza n'ibyo utakubasa kutebeza abandi program eki harimo kuganira nshongeze kutukwataho omubyanga bitu amakagito abana bitu hamwe n'abazire bitu mbweni wecho cyone cyukuteganisa reka kucyunamira okahika kwitwe ngungu kituretera mu program ya Munywani wanje tucyajaneho ahabwo kuba ageterine niko gatigufwa eki program ya Munywani wanje neba ho buri rwa kabiri okuruga shahina mpaka shayitano kandi tugikugarukiramo orwa kana kuruga shamukaga mpaka shamushanju zihanga niwe Munywani wanje buzima n'abacira abarevi ba Farmers TV nkabutosha amazina no mwigari kandi program yitu ya Munywani wawe twayigaranjire aha arizoba turi omurubiri twatayisa umusumba ningashe Appostle rwije kugena na tugambira bingi kufitiya irizoba nakwacira Appostle ninge Nshemerirwe nkamakumisha wabara no kuntayisa twashemerwa kuba niwe aha program yitu bagita Munywani wawe mwebare ne program no jimunonga Munywani wanje mbwenu program yitu yegimye ndo tugambire no zarwankaye ne banzara mwizi kabatanaji Rwampara Kigaga parish kabatanaji sero Rwampara district ekargarumbarara ya anuzarwa uhasho na nyoko tata n'umushija muhango retired general hero umuzira kaharuza Ernest wazira Appostle cyumuruzo musiyona umucyara wone bamwita Janet Kembaga wabare babo mwazarwa twerekereze background ya family yanyu mwazikeri family ine mwaka sente washoma mwazarwa abana bangahi kwija kwikahari yigisha utwintu kurebera ngo Appostle w'icumuruzo story ya family ejo ndingo munonga so nkaneza gambo bike itwe tuyinaka kwate n'abanyarwanda ahabo kubashwenkuru akari umunyarwanda na nabakuzara batata konka umumwaka umubwire bwa obote bija bababinga era niko bashwire mawo batyo bija bababinga abanyarwanda bagenda baza customer so shwenkuru isha kwatagana na festo kivengeri ati yaguma na ibembera oburokore mwene obukristayo omuri customer yaguma na ibembera obukristayo muri customer mukama yamukoresa bingi munonga so Museveni ko yagira ngo mabagaruka mu Uganda kubagarukira mu Uganda no manyejuno y'obubwire umutakaje umwa nakasigara kayakuresa ho konka bari batyo ruhangane gira kabakundiriyo so ambuyiro obu mukama yija yatuyamba okuzarwa kwanje ahi kwijire era okuzarwa kwanje twaburijo kurimo bunabe buhango abokuba washabire shwenkuru akamushabira ngo mu runyirirwe haryargamo umuntu akore nkomurimo gwakora kandi bagira ngo tukiriwaho mukayi so ogwa kari festo kivengere so festo kivengere kuri yawe nuwe yashabira ishwenkuru yawe yes oba kweta tibingi gwa Stefan so rero kandi umubwiro bo bija bagarikira banja byabo emyaka mingi n'umukayi twatakumanyo yo dini so rangaisha yatuyamba okuzarwa kwanje nkazarwa biro mushanju byo kwa mushanju so of course nyine cyo kutangaza bakanzara rumuburo bagire kure kinyamwazo
konka batakanzire biro mukaga shwe kuri akarote kiroto ngo inyozi ya rugo mu iguru yagwa higuru yenju ya mawe ya tata ati wati yashitwara nkashonga nkuru mbona ko barebere ngo nazarwa kanyencha kare ebiro mushanju mawe birayinenda kuyanzire ataho bija bahita abanyabuzare babaga kabuzi shwe kuri yajya tinkari yantarebero go mwana atukubagire kundeba ngushwe kuri yashemerwa munonga ni wanyisirize na Nshemerirwe my original name Nshemerirwe ngakanyita Nshemerirwe enyonyozi yanje so ko yanyisire Nshemerirwe enyonyozi yanje ati mama naho hinizine yabe nangu banyite mama kana inde rya Edson bwakiri mu kanisa ry'enyonyozi bariyeho ngashikora kana yita Nshemerirwe enyonyozi akashemera abo kushemererwa na nechirote cyatunga so eryo ry'enyonyozi bariyeho bateko Nshemerirwe Edson mama hakuba kubatiza shingura katariyo konka nyo kunaberezo washuye nkora kanyita nyonyose so nakurantyo nkantari mutakumanya hanga ye family kureka mama no yabe namanya mu ruhanga kake nyona tata tukatakumanyaho so mukamaisha yanyeta atakashira kweta mwashoma inabanda bana bo kuzarwa nabo tuzarwa abana mwenda kandi abana mwenda twenda turu family yitekeriye family mwene nkujyange kabise bahembabaze ubundi abantu hategeshaha nijyo mbere ningambira abantu ntabwa nyama ya hati etanuzere kanyama ya kare banyangwa tuzimanyirire itwe nyama twatugiriye kuri simasi tata kabayija yegwire echaha cente atwetera kuri atunga bana mwishe muvugane ushangane tugwererana tukuza kumuvugana ya leta chaha hati twe tukatarya Kimironko tukaturya amapapa gacu mayicha haki n'amapapa kinemwe Kimironko ekinaka kwatu n'umutima kibata kukikwija ecyo kurya kikocagurika ngokocho kocho echa then hariho papa ebe bikuba biryo mu rubasho ate ibyo bikaba byita abana then kire kigumire cyo kimwe nyama kiri kino zirecho kikashige cyena mama ate cyaha iki cyo mu rubasho kinuzere echo mpoko nobone ko kuri umufarasi okay. So family yitu yakuretyo yakurera family nyo tata bakamwa kahita kakagura hita karya sirinji akarigura sirinji rukumi na bitanu yashashuraho 10 bambanja sirinji bina za muremo bari mwaka tata no muntu wabera za bara kunywa akija ayinechitabo big fair kagamira ngo sayininga hatwiye mu karaka naho so family yitekeye kuziretyo etari musente kandi ke kuzire eri family yo kunyangara mwe no murengo guona wakura washoma akushoma nashoma kushoma kabakuru kucyamunonga ngakoma before primary cyaka n'iki cya primary yeah before primary nayo tindajimazireke just because I remember nyiwa ishomero kandi nebwenje bw'amani ekinabire nisinga munonga ishomero abono bwenje bw'nkanta bwinde serious akoba nganta kwika masi noko kunganya bucenke butanaha n'ubundi butano butaha atubutera nabakubuza anse kuburira kuburira niko kwato bucenke bushato butaha ubundi bushato butaha ato cyubuterana ukubura ati nibwenyishije ngo zikabire zabe ziri mukaga so ekinabire ninzanira ho munonga yishomero ekeri matching entebe match when batu kugira ngo egenente pineapple elephant so nyo binkora byona kugira ngo mbiho muntu ngo nubwenge nemba basezi kumbasi muni okoreza elephant awushana na kitahishaje bana wa matching inyo kushwanisa manya matching to kushwanisa hatiji yunganya yiga narindi konkeza manya za SST manya za jogora science tukachikashi eje tukayo tundayikire yoko umwana muri science umupiri fo ndetandike nikadoshana mpije umupiri ari mu science what is science ebyo tundabishumire bakaba bireta nyoshire ngamba nyoshire science ndashomera munonga science na social studies za ezo art CRE nangwe bishana byo kambitera primary na RE
so ebyo natinda bishomire nkantine bwenge bokwemalirira omukirasi so ano nyonka tandika ishomero nkozire byantama akuba twatwegura bitoshi twegura bitoshi byesente twegura aba RDU baragarama bagagira ngo buri muntu otine mwana yishomero wena no kukoma tata yirukanga yagura kitabo nyona mukuru wanje yacicomo kabiri twatakaho twana twayishanga yishomero twiruka tukayikoshanki nabandi bari mu class barabaturesa hompo nempari twegure tujize bitoshi twarita hamwe ishomero tutse hati cyara ukire kunta misishomero akwehemba komentanda kukomorera nkentanda ukashanga yanyu eryo mugusha bakabago yo mugusha bagutamuka muhogo yegusharira ubuhemba kabwe to buhemba simwani ukakurira kamwarireje rago buhemba na kabaragara ninge icumbe cyo cyomanya aha icumbe kwate embire okatabura mwe mundi yes okatamwe bihimba ninga amashaza mukabishota ati heje niyo yabere yemere yitu hatwakira ishomero twatulira mu group abakabatanaji muryo kwanyu ati mwene to mbakabatanaji ngiye tuyeba twehembere kubi atabandi bakaba bakomereke ebitoshi okoshanga umuntu akomereke inyobwa kandi ate kinyobwa nyo kunabire nkireba mwana we kanshemererwa abo kuba nyowe kinyobwa cyo kureba mama kagura half chikopo nkento meji habwa abana mwenda watabona tata twabi 11 wataho n'ubwishukuru n'ubundi bwana buryazo twanke 15 family wagura kakota ke chikopo akakwata kashuka nkahi umumizi atamwa kabubiri kugira ngo twena turiye kwata nkebikopo 20 yona kabishukamo umukota y'ikikopo bati hato chitamugo mubumba ushongo wagoza konka nisima mukama buzima ijomba zire kubgayo nkabombekere njunu njyaro zidesho permanent kandi ngenda kubombekera bunye no kubagurira motoka mama no muzira kukwata entomemwe okata mwaka abubiri buri muntu ahantomemwe abantu 15 na buri mwaka rya kabona koko tangwa mu bumbusho ngo wariro no gusa ogwihamo gurya abe hari umucyaro icyabe kibazibira kwinga niki iwo toka huraga ijara ya Rwanda ndiye nkumibi ndazacena nazingahi manyemere ijere yakanya hato bubwire uno jango cyabe kibazibira kwinga niki emereka bitaro uwabira ababyine no yabira ababyine konke ukabotine mbere mwera hati twakugira ngo tukogesa hentobo twagorora isenkeka ebe byo na myaka yanjeje mito yes ukabotamwa amizi gakosa atenkeke yosya ubwo gateka gasya atogashuka umunkeka atoguma nuru mwende ka uniform kawuza kwiga kandi gugororoka guba gubuzuma inyonka shanga mama aineci sarunda kaje no way akaine makansi then bakaba kushara wakakanyama kama mtongo chiki ba kushara kakanyama kutega shaurini akakutagisaga makansi then wakaine ecece niyo dry hati ekintu kifuma gwira hansi kiri ngo mucebi ukakirebaho ati oko akatamwa amakara genanka gomururo ati tamu twagumana kururesho cyabatora ryacumba umwika toksya kandi ebyo bintu tumuizi ningira birugire nka 2025 so tukatuli wabano ronda boli 10 omu cyaro cyo witwe umugomborora family itekane kurufaying kugira mu mwanya umboli 10 so right now nyowe kunkurebe bibyona nisime mbabaza nicyo kuranga batakumanya hitukuruga nahitukuza bayenda bahaririri rati kutino muntu yaba nagambo aina arigiri akuba nabimanya yaja ngo mu yayinka bugoro yaja ngo mu shuma nkibo yaja ngo mara yanka bigoro yaja ngo mu tujyabo orobyo nimbe manya konke kinkumusibira agamba hindugire na hindi hati konka hindukuza tahagamba ko atakwamanya ata mwenda atahagamba I remember one day nkabiri ke kiziga cyemotoka y'umuntu kunabiri kire kiziga mwana we ikiziga cyagenda atoko kibirika kirengo mushozi ugaruka uwabirika okukibirika no kusindika kigenda kirevuga yate yabirye mutwayita ati ni bushobozayo ocira ushobotse sindika mwe no cyabireho kuna amaziro kukibirika umushaje yatayira tata
ati yonkanta manyaga nguna tata naterwa ino pori umwana wabo ryo mwana tokamenya ngo ino kutera sho nobanda shangu shoni weka menyo ni wowe n'umutezi mushaje yatahira tata uzatakaraga umuntu ati kiziga ukaciba motoka y'umuntu tukatujya abana turisize mbuzi atubirika kiza hansi iki mukacihaye kiziga ino wakiresera umwana w'umugiga turisize atwiya kubabirikire bajya muzo kuceyo nayanga atkunangirije yataha yagambirisha unanga kuza kwakira ki ikiziga ato mwana yija yagambirishe ishe wabo yijomuka yonganda gakire bagabo umuntu yamujya umuriye kimbuga hakaza mu kiziga cy'imotoka yaraja ato muriye kimbuga nangwa ngo kiziga kiri ngamba ngo kipakingireho ngitwo busungu najya nakigura kagure kiziga ngakora munonga nagure kiziga ndashito twashigara mu muyembe kugwe wakaje baciba konka nanye namureka ngagira namureka ngo kiziga nanye namureka munakigura konka kunakiguzire tena bakahinda nasho yagaruka mu cyaho mu kumutera no mu kumujuma bakaba mu inetayi kandi akanagamba ki bamwinampa ndi kugira ngo umutima gurajya ngo tatare kuri bikonde konka umwine wenka n'umurangatira gumushija twanaho kutera habura hati kurugwabo nango twatana kutinuka tata akazo kutakuterwa twatana kumutinuka twamuna unagira hata naterwa konka the end of all mukama akampi hato ryo kumushaba no kumutakira no kumushirura okushaba kwanje nani shaba ni program handi mingi ko ngo ruhanga nkoresa mpindure Dustin yowitu banyo bakoresa so nyotinkuru 24 hours I'm active kati nyine nabwiri baba ari kundeba nabari kunshaza anyi nobwire bo kwindura Dustin ejeje hati wakora ko ari mushije shwiyargira shoti yakutera gwenshi kiziga cy'abandi bari bakazi keso ngaz'abantu bakuru nabana icyo babana bakabasitero kota kamugarurira wakora wabo musigazi nato ishumiro umpomanije nareka naza kurisa kaza kurisa amasha gukora kupakasa nkangisha kwa uryanga bakoma ati naza kupakasa amasha atkuna ikireyo umuntu wampiro muri makayine ente ayine na kaseti ninka bumanya tuyo mu 2008 na mwendo akasho wibare ujya nko yenze kumvuma igo kwaura ala amuna jamira wanalia ndukanda kandi ngakunda munonga ntakasho ngo nyonda mangune gago hata mushaka ine compact no jimanya tape na cassette ya mandata ya mpomulimo kuri soweye arampe kumezo ina buri kwezi nte namujya tukonga ni na cassette imale hihamba ati cassette ngicho atwanoje basa ya jimpa cassette renyo mandangaye ungayajya ngamanda umenge yegurire kandi akayine duka ine nende hatnyo kandisa akashara yamanda ebiro bibiri ezise zikazi nyamanda ngeno ebiro bibiri gakagawamo amanda nkangahe peya ekane gwa kabitano mina kano zirisizo kwezi atinyowe buri sande nkantera mu amanda gakumara yo sande ibiri nkantera amanda gakumara yo mushara tiyangambira ngagenda kupaka soko akatano amanda peya kane gura bitano peya kane gura bitano ninga no kushaza mu so ati umuka ekeganyo munonga kuyabira tada kuri yorutambi okogiha mu kugira ngo yatana kugamba ne motora kugira ngo ugihemu oteke maganda magiraki amasi ati yisho mushaya ampereza ki kaseti natera obwire kwakire bufta wamarayo okwikumi nebiri nkomu biro 10 okwa katano hati very good namujansebo nenda futa mpo mushara tu njirenta atija tubari twaza twabara amanda nyo wabire ni mangu nimbanja nashaka ko mbanje mitware na mitware na kanana kandi yatekeraje ngo tinkata hakuriye cyo cikuru utaka ntashashire esende za kugeraje
owagire kupakasa nashanga nje bakubanje Yesu yangumira kwe aza Yesu nakora bikuru nyona ari umuntu nasande nakujunwa ni mugira nembabaza hata sinakoze nare ibintu byanshobera namnyatikari mpaka sete ngarukeyo kunagarukireyo internazi go mwirisizo kasete najibu kajitahana kungambira abantu kasitore bajya ngo gitware anga kora kubi atari benshi mangire ukamate bajya ngo gitware nagitwara umuka hatebiro 25 mukaba kwesa nohiri nano bagabo mbya nyine na rwatana manyo bagabo witwa kabutegwa kasete kandi nkijanyene na compact ngatera imbaga zingashi bataka nkwasiri mushakisha nacunuza yinkuruka ubwo ntiriho bakabwa nkantire ho baga nkabubiri koye zo kumvuma bakaba kwa sentence 10 konkotera buryo budarabwe kire nankejo so ebyo bintu kunko bigamba umuntu areba ngo emyaka yagite birebere konkito nibwo yahindukire buti recent umushija yakora kayakushanga yija kashanga umuka akaro mushabara muta pasi ari manager ataho twakoraho twamazire tukuri sente twamazire twazahare akaramarwa barageta wanjoki ukagahurira ukabaragata gari kastone nyowe nkanta manyirire kugira ki kunywa marwa kuno wanjoki twanywa wanjo cyari kiru ubwoci tinkumanya zimwe nira twanywa wanjoki hati nyo nasinda ko nasizire enako yanyiba narekura ntabumwe nashireke byara mushana nakimutere no atara samari abahima bayikunganya umwarimu abahima bingi nabantu bingi ngo mushatu umuronde ngo tumuronde ati babo kunyitamanya ati naje kandi giyo nija ndifutaha ugaruko witumwiza abo togerana 10 ekiro ngabanyira kashupa kanje karemu wanjoke yijwire kote kwahina atero mushinja tulagarukira kunyo kati ndakare kwiri nkino mu ngaro ako nkamubaranyitira niyo ningaruka muizo kuna ijire naika ishumira rya Aisha Garuzi nkatora za katano gansi niyane katano gane kai Aisha Garuzi aho hari hishomero ati ishomero riri nkaho ryabayiki azasarunga kasharara ati nushaka kabisire nk'umuntu mu gijubiro ati nkanta kuchima kwazi kazi shanki naze kirundi n'inturukane nta hato mushaya mbugana mwe nimwe muri tabantu ndikastata lehawe kasta kuna hatari witu na tori bari nari mwe mavwi ari butaka mushaya aterendura ati banyita kuna buza kutora misho mborose ngubisira ndisho muntu ngati bitono ndijo ati naranta shitore yo kunagaruka nyuma tiri enduru ya hama na baseri yakasharra hazendijo omezi arakasharaho nakazama ati baketura ngo tiyarenga noruba kwito ngo tiyarenga nafukashime ate kinakozire naguma hagati nkaruta mu mizi gampika nkomu arimwe gari naguma ubona ndatitiza bamurika za tochi umuntu urangari kureba konkabyo nkantare hindura ajya ngushanike nkonyi zo misi atayo nkashitafari chikura bankaha wapi ko hindura tahatari kubanya mukiro ho bagenda nagaruka nkai ahintira umuntu kwikayo nkagwa nayi namirukiro washenkazi tunabengaho nara yakomorora nkai sente yazaneka nkangai ahigura mu kadongo nazi komorora nayijira mbara nayi ntyo nayi yakire ukamushashara sente ze ati bambe bakorere nebingi pioneze nakuzona mu kikacetu ngazisangura ukaje nera ifinance renta ninye kunkwikanye buza nkabato filmejo konka byona binkabira bamu no gufata nafu konka kinkumanya ngo ruhanga kabara munanye kumpusa ahakuragura kwanye wijambara wafitambara washe ndikuja kuhereza shin wayiba sente za kunijire mbana kamara bwire buke mununga nagaruka mu cyaro kamara bwire buke kijambarare kandi ndamagezi mingi ndema kibuga cyanyu sanata ndamazire muri mbarara kanta kagizaga mutakajenuka azan kamara mu kwezi okay katuzeho nkahumuro tijagaruka tweyongerayo naje kutandikira kumanya Appostle Edson ubuturebegeshaha yari
ekiba kwenda nibenango koleva ko bayombeka residential okombeka karena ati ono bo stadi nanka ari munywani wawe n'ingari mukuru wawe n'ingari y'umunyabuzaro wa mukazi wawe kuyabera muzara umwana ebizaro bakabitaho ya ikamezo yihuruta buruhango uruhenyo burizi kusana zo zitakuwera no kireba kukirikiringwa ebe byone byo runo reba ibiratwira na shaheji n'abakunda munonga umwebare kuzaha mu kutogwa TV tumununji mukamba bambero mu izo zimba ngamye desende za ni manyango y'inabanywani bingi kongo muri yabo no hamunywani wawe nkora mutima Farmers TV yakuretera program munywani wanje munywani wawe ubuzima ni wogwe owo kutebeza nibyo utakubasa kutebeza abandi program eki harimo kuganira nshongeze kutwataho omubyanga bitu amakagito abana bitu hamwe n'abazire bitu mbweni wecho cyone cyukuteganisa reka kucyunamira okahika kwitwe ngungu kituretera mu program ya munywani wanje tucajaneho ahabwo kuba ageterine niko gatigufwa eki program ya munywani wanje neba ho muri rwa kabiri okuruga shahina mpaka shayitano kandi tugikugarukiramo urwa kana kuruga shamukaga mpaka shamushanju zihanga niwe munywani wanje buzima. Farmers TV iraka ry'omuhingi no murisa nkazarwamo mbanyo wo kureba ndika karori nkazarwa mu kibuga nakura mu kibuga nasomero mu kibuga nakoro mu kibuga nazaro mu kibuga science yanjye yinyine nikozesa mutwe wo naza kurya n'abantesamire sinkurya nindya mutwe gwanje yo nyewe ninyiza empty headed ko mutawuni mbanza mbara ndeba hatizo benaza kutahana hati nyewe kinagwaho mbancho natandika obane pti njuga obano kutubura nkuvuga obano kweyera nyeyera mweno cyone kingu haitu kwachigo mutawuni ninkibatsa kuravuka natahane sene yokora no reba no imko mukasese okimuko yefumba naro tire mukoro musaw naro kimukano reba amazima genyi no taho jodi nyewe business yorabe no manyo munso eryo munsi yona ninjikora kandi tina yintaka kozi business zona no buga kuba masanyo ningagu nje buchona cyone kibahonyo nintu nyewe kureba kakugira ngo nyewe if I'm going to kill a rat I kill it when it is upside down buranka chugambiro munyankore now I'm going to put in I'm killing a rat when it is upside down umunyankore nyona ninjitembeba ninjita efa egarati Farmers TV yakuretera program kafuru we kibuga ahitura bentu bayikiraho mu ndembo zanyu zona kumanya no hakafuru wo rurembo wamanya bakasha bakunyagomba uri mukazi bona ndukora bagubishisha utatsemo baserebu bawo program niwe kafuru we kibuga ninganori kafuru we kibuga wakire kideto so uremeka ngo cyaburi wajugumishiriza uremo tukayarabo no kunuko uyu kogugo kuri etafute program no kusheka no kwefemoka buri rwa katano okuruga shayi 10 mpaka shayi 12 cyakabana bana bakafuru baba umuryango tunura nigola ba abanyambara n'ebicweka by'ingurize uryo musubuzi wo kujwara n'inganoro ndahi wakubasa kuihe myenda ekihama kiryo mbakanywani enterprises abarukushangwa omu kizimbe kya Kyosiga House aharima Kansing Street omu Rembo Mbarara bine ndibota ezaburi muringo eshuka ziriya zirukise kitinisa eyorukubyamamu okahuriro tuwezo butagasimbwine t-shirts enshaho zo mu ngaro bed covers esati ebitete bya rumuringo skateri yorukujwara munywani wawe akakwegomba empare z'abashija nibagera ngo bashyikirire aha namba zabo eya note mushanju 29 nkaga na munana 0 mushanju emwe ningashi 0 mushanju 52 9 na mushanju 12 29 ningo baterere aha ya note mushanju 15 ninga tumushanju 52 nshanju 08 anana mushanju nyabarawe otarigera ngo tunakuhabara yurukango zo mbaka nywani enterprises
bakwinire chama echorkwenda ekibakwenda nibenango koleva ko bayombeka residential okombeka karena ati uno bo wastani nanka ari munywani wawe n'ingari mukuru wawe n'ingari y'umugabizaro wa mukazi wawe kuyabera muzara umwana ebizaro bakabitaho ya ikameza yihora utaburuhango uruhenyogurizo kusana zo zitakuwera no kireba kukirekerengwa ebe byone byo runo reba ibiratwira na shaheji n'abakunda munonga umwebare kuzaha mu kutogwa TV tumununji mukama bambero mushi nimanya ngo yina banywani bingi kongo muri yabo noha munywani wawe nkora mutima Farmers TV yakuretera program munywani wanje manya munywani wawe ubuzima ni wogwe owo kutebeza n'ibyo utakubasa kutebeza abandi program eki harimo kuganira nshongeze kutukwataho umubyanga bitu amakagito abana bitu hamwe n'abazire bitu mbweni wecho cyone cyukuteganiza reka kucyunamira okahika kwitwe ngungu kituretera mu program ya munywani wanje tucyajaneho ahabwo kuba ageterine nigo gatigufwa eti program ya munywani wanje nebaho buri rwa kabiri okurwa shahina mpaka shayitano kandi tugikugarukiramo urwa kana kurwa shamukaga mpaka shamushanju zihanga niwe munywani wanje buzima ukashanga yanyu iryo mugusha bakaba yo mugusha bagutamuka muhogo yegusharira ubuhemba kabuso buhemba simwani ukakurira kamwa Jesus Christ our foundation. Jesus Christ our foundation. Okay. Twagaruka wagaruka mu cyaro. So kuna kiro mu cyaro. Muri ni jango bona kubanje nabo bamukama kundeka kubona bona bukaburi n'ubwoyi. Ataho. Wa utugambiro ryo myaka nkenga. Aho kandi nkankiri muto already. Nkankiri muto kandi myaka 10 na mu ntanabona kana hika. 10 mukaga. So okubona bona mati ndabona mwene okumuriyeje mbera nkamara kirekaje so umubiro bo neja ati natandikaho okutera za Chinese nabana bita village aho twatanda kutera za Chinese matatu so twatera za Chinese matatu ato bobwire nyonka nkantura nimpakana ntakumenya ngo stane ruhu narahangazirata aro yo nkambi hakana byone Yunkani manga abantu nibabaho ishamuzara na nyiragirata so kanta kumanya gustanira nakace kuyisobwire obu abantu abamwe batwara kutukorese bya stan era batwaza by'abantu babashanga mu kuzana matatu bakatugambira nyoba nkangambira personal bakagambira nyowe namangurinya bagambira nyenga kuna karon no Oriya kija aine motoka akwebwe kitinisa nkumanya kuko kumanya bagera ki yanje taza ni nkwendo mpiko ho mwazo ntikari so mwazo namwekaho ati nkwinire diro mbagambire nabandi ati nkwinire diro hatuna bendi yaho twaza kuzomotoka yeshanga mwana bojo abangahi babiri twaba bangahi bashaka kubamanya nabo kubamanya nahashinga kurya nabo bare sirekanye era banabo omubakane bamweta Charles Uri bakumwete Elias. Elias akana azarwa sebizo witaho. Atuwe ne batuvuga kabuyana. Twafunaho ka short meeting aho kake. Batwara ugundo mwanya. Mwene baka training ebitu bya stane bya bintu ngo tukore. Manya apana. Iwe wabo kijyo mbyo kwiba no kwamba ebyo tubyo bya stane original. Ariyo stane unyumo ko mubi. Baka training abatira nkutura bene tukora emigenzo yabo eyiba kwenda okubara bibatwereka sign symbol meditation kuhunama kuhurikiza ebibyona bikabire bikoresa bombiri ngo twisha kuhurira nko turo twakutwara then tuza kugira ho meeting after muheza kutwarwo yes umukiro tuzafuna meeting zinikaze biroto kuko kubarya hato kahungira ngahungira noriya kahungira ati mukagira enseyi mu meeting ndisho anyway kunkora abantu bakushaba bakuzanazana mbagirira nimbabaza ibyo ningira nibo byakanga ko munyamahurire abantu nibagira so
immediate kufune biro tatu ko bahungire byaba bo serious remwahungira nyo wandi bakajya ngo babireba nyo byayanga nkahungira naho mazamisho nategereza ngo umcende wa mishwa kumajiza bajya ngo bagarika bajya ngo nyende nimbateganisa mbone hatiwe cyo rakore muri bokora meditation ngushaka kuteka ahamite bitwakwe gisomo katabe ibintu biba bina papura kutworeka biteka ho mishaniza ngo nibirungi aza kwate kiboka cyete kirungi ngo kwate stano je ngo ni murungi ati ngo numuhunde we no mujyanwe ka ngo ni murungi ngo ndenda zakoro turo twisha ati kangira ntyo reno turo ndatagira ki tutije the end of all ati atwisha twaragayo bajya ngo niye nabishisha tubyakora dene biro 16 twashaka twagarukayo obumatu yo mu 2019 yo 2019 kwezi ko kubanza bakaba twire biro mukaga so bagaruka batware biri 16 so meeting ikaba nebe kubaho buri after buri 16 mukaga abiri na mukaga no mayichi kumanyisecho 666 in months bingahe bgarikemo ebiro mukaga 16 abiri na mukaga 666 in months umukwezi so our whole covenant ezabantu bastandi babiri bakora hati kubyagumize mu byayanga so twatana kujya relationship yo bunywani obwo mbiri butali spiritual konkana shangu the end of all echabende shitegani 70 akaro covenant ndije amagara ganje ina kwate na shwe kure yabire aha changes at covenant ejine yabende tekanisa ne yande mise kukwenje oyenge bya stani yando kwenje nganinga kurura so twabigumamo kokada end of all atoma no twabire twinemo mwisha yagwira immediately sera twire bwire ondisho wabira no charisi we yafuka atoriya yagwira atunanye nabehindura kabaruta rwamane nabaye tumwe natumwaize kutwita nyoka fuke ngambire aja ngayo utukuza kufango murani baza kuterera nyonga rebo muntu kubo wabira no mumanya twire nkaho akabura right now think amurebaga nabantu bamanya mwana mwizi bamanya bone akabura ati nuramurebire ati bakamutora bamwe ejo story ndingwa munonga ebe byo nakubyabireho nanye bakandi baza kunyitera kasese kasese aha rutindo rwa katunguru mun ni story ndingwa munonga because bano rebeze nko Jesu kuranye na neje nkojo bakankiriza bakuza kunaga kaneza kugwa omurutindo munyanjomo ate byoma nibi byahatamira mikoneki nkazerera nkanyimukanye hakashishi bori yakumanguwago yes bakari mangwiriyo kuniyo ndi hamu byoma mpata hatunyo okubaho kwanje tinka hurira go mutima gwanje nishitwara nk'ikintu kikuru nyone ntwara ikintu kikuru kurangwa ati ndihuje ndugwesho nkashiti so umubwiro obu orgayozo mwirwa akunarigireyo nkanyine mu center already nija so akari henju bakane baza kutandika mbekane sekiriyo bashoba kweta fara eriyo mukabwana aho yina kabatanaje hatkunajire nayi kaunti nahorra akari mwe bara tukira kunywera nahorra bakutera ki engoma mu muntu wanyesire bakumeta sirive nazo yo kubareba nashangubanya kutandika kanisa kwa kunaye kiremu nkanyine nabandi abana binagezere nabo yede nkandwi nyine naku aha mutima nakaye bo bakagenda kanyo kunagiye kugenda amaguru gayaga kwimuka mukeka bakagenda batubuhungu babene baza kutandika kanisa twabonywa kutwagire kwimuka kugenda batwaza kwemerera ati bo bagenda kunkanyo kunagira so byagira ki nahura amaguru gatakwimuka munahura kuko kushenyara n'amaguru ati kunahura gatakwimuka umutima gwanya nguju akwa mama katura garaso yamanya ngo garugihena kwa roho y'ukuru ngo abasisi ngo bajyaza gihena ukanyota kubyikiriza muno mutima gwanja ngo munabiro okufuka reba cyarisi yafuye yasi yibintu byagirire bisi hati ndi usigire tujunwa kota chona abo kwa kantine man kuwininga this situation nkantagina kore ko kwa ukakatama kuzo kubarwa najya ndikanje
kunache bagambire tubarakikiriza kandi bakabana bamanya uwizimi nabaje tugenda kurukoka bireze mikono nagereza bashabira naye na unyetera hasi emizime nduge naritaje leta nare emizime tagenda mutima kwanje ngo emizime ndimu tibaje basi kandi hato bubashabira akabatire ngo bajumwa nofika timwe no bashabira ati naza kufuka n'abantu we shabanaga basi yiwe nyongero shamene ndahurira ndukukira abone nango emizime gireta nanye mpirime emizime radugabo tinahirima bajaga wikiriza wakira yiwe yikiriza intukare basi ntinakira ate cyakurasireho kuba mazire shaza overnet zawo shanga mukaga twata kanyo mu life yanjye nintineze sha nintina sha mukaga nintina sha 12 aho sha eze sha nezimininga omushaka turebera ku gashaha emwe sha emwe eyi mukweta mushanju amona sha mukaga sha 12 nizivunure kinamara kugambira kuri mu kwezi yes so nyeze sha shimugwani zibane zinshanga ndi kushaba yeah nebye biro mukaga ebyo nibishimugwani bane bishanga ndi kushaba ino konko cyenga hukubi so atnagarukomuka kunayikirumuka akajunkani ngatura munyenka kunayigwiro rwigi ati ubundi abantu bamwende babanganisa ngo stand teruho nkanywa akajunka karagama ko kubanganisa kunigwiro rwigi gwanje gwika gwagaruka umuntu atuwezenje kaza mu mwirima gukukire gwa screen iriyo kureba mweneje kaza mu mwirima gwa gutari gwo bugira ki gwo butosha neshiti kikwiragura aha oguba kweta ndindi nibisoko mwirima hatuneze ngarura munawo nagira nke cyandugambo kunaheze garuka yonke nyuma ate nareba ngo umunju arimwa mishogana kagapusi kapa nojimanya nyawo wenjango ati gakundeba hata mishogwa gomene gande bagati ati kana mantka staka nisa abantu bashara kugira ngo fire naye najya fire ntakihire kigambo mu kanwa ketera hasi amaguru gaguma heru atumuti gwaza umuntu ati yo umurye ibe byakurasireho nyonka hure kiba kweta okujogonyoka no manya kujogonyoka wamani very good mwenu kajogonyoka nashongo ntakubasana kwehindura ati ndahurira kari kungambire mirundi ikagame mirundi 3 yajya ngunka kweta kumpereza bayanga byakirikamo gwaka mwene rizoba naza kutwara umuyo gwawe Aristan manya kuna amazire kugwa ati mpumba jiza misho nyonta chiwezo ati natanda kukirebera umunsi ndisho chine ahanse kegenjo kayisingire kunkerugama nk'umuntu kandi yemerera na face nge y'umuntu n'amabere gariho gati so kutarasha mu kunda ryenjo kayisingire ndi kugireba mu nshu yanjye ari yeri kugamba nkugihura ato naona kumanyisa ngustana no mukazi I don't know tena manyisa no mukazi tena manyisa no mukazi abokuba basakushanga stand atomwe kurugari so cyangwa stand tom okay stand buri kintu cyo kureba kintu ho muzimo gukikurura mani yokoro stand wo mukazi tinkumanya yaba ari mu kazi yaba ari go ubwo tinkwenda kozayo reba amabere naci very good serious case atenga mbere bigambo ibi kankanta kubaso kwihindura n'inkofu yerekekana aha konko umutima stand no moyo gukamanya kunayanga akwaka uri umutima gwaje kungira ngo na wayikiza nofuka no utigeze no girota ikirizo ofwe iguru ryaba ruhoro girota rutahe hati nyo umutima namarira kwereka ko tinkuza kurega na stand hati hetso umucombati kikakiri nkaha umucaho cyacenke cyejoka yakikururaje yacerezeti kikuma masikana kikwasire n'imikono ebiri atwagiye kucinshumita nahurira kari umuntu rugamba undi ari kureba irakari yajya ngo yetise bikane himbiwe
hati yitise ryaga kabino nkesha tuyitise mbikane hini ukari kugamba speed kandi yinire mbabazi kandi ahura ngo ari mbabazi ese nabire ntakaraga umuntu nanagirata nangirira muno washonga mbabazi eze ziri naco eze ziri zo zenyine nahura ziri ngeze nyinire mbabazi washonga nayitise immediately nekira ato mu mutima gwanje nkata kugambisa kano unka nahura umutima ningira ngo mukamasasira kuna kigambire kicuka cyagira ki cyabura tinagaraka kuchireba hati konga kuchabuzire nano wana jya ngitese nawe yabura hati naguma ndiyo omwe hati immediately nahure kibiga echoya checho bawo echoya muno konke tute takwisha onkoro munde barenka bantekira igure byo kurya ngawaza nkomusabona muno cyakanya hati umu second nkisha tunahura nahisika mukabati hati nahisika mugwa kabiri nkesika mu mundo gwakishatu munonga nahura ngo mutima gwanje gwacweka muno kuko kuri mutima ngahampa karona ku mundo mu mutima nguru nko buhuzi bukucweka karona kantu kacweka kari mu bukuruza na buti ataho nahura umukono n'ugurugo mu mukono nahura kuguru kushushuga mu kundo kuguru nahura kuruga mu kutu erisho ryagumanira mu erisho muno buri kacwe kaje kamwe ne cyara kampura nyoti ngumanye nahura no ne cyara kikuruga ngai mu cyara atkunabirende yaho nahura umuntu ari inkorgo ya yarwo mu ndomoro nyangu hato warugiro murinye yareba ari nyowe kandi nyoru kureba naguma mbyamikayi still ka then nyowe utakureba hati nyo naguma ndireba nibasa kuzanka nkemerera kure ikicucu you see ati ngecucu cyanje iki ati kandi nkabati hati ngambasa kuzanka hariya nyo ndi kureba uko abantu batakundeba so ogombere kandi ngoreba konka guri gunugirwe mu kitari ngecebeye ningira ngo nabantu abakunde mbiri nibagikunda baba bakigirimo konka wagurugiremo tari cyo kwegombesa gugarakamo so ati uwashangu niko kubo kugira ngo jware nkejenje otamburi muna hora kitari cyamani kugira ngo kugarakamo konka nareba ryo munsi eyindi mundi kuburabura ndiyomwe tinendije umutono uriyo narebire atuna bende yaho nahora still irakarere ryagakari yagerake ryanyitara yaje nkuratira atira karyanye bempeza twaraga twatambura twayikomunsi oruryo ruhanga atiryo twemerire mbwenu nkanshingo nkeji twemerire nkeji n'enshingo atwemerira eji n'enshingo then oruno ruhanga rubaganise mweyensi yona itwa mentureba uno basa kugira ngo kikashige kiroto orwo irakari yanyango nayibo kunaga yo kumara imyaka umutwaro turikaye rugarukire hat side irakari yabirgama ngo reba nto wabireba ryanja ngo reba mukono gwa bumbusho atnareba yenyanja en mwamizi gari nkomuru gukutonyuka gukuragara amatundu arimwe abantu bingi abindi kumanya nabinta kumanya kandi abingukize bibi nabo bariyo nyonyine bibi byingi ko kandi ndaba abingukize bibi bazire bata nabo bariyo bakubariyo ne basya okusya konga batakuwaho muri kandi umuntu nase byadara atkunagobene wakutecho mu kikatukora very good hatkunagobene rebayo nanyumururo gwanjwara kandi taliyo muno nkechi nimo bakishira kuribwa nkechijo narumbiri gwanjwa rumbiri natandika kusya nasya nahurana hatkunatuzire munonga irakari yanyango imusamisho gawo ureba umukono gwa buryo ati ni musabisho nare umukono gwa buryo so kunarebire buryo atnareba yensi eringa kashayi akuba kuzanira mu mpira konkere mwenguto za raunda obunyanso burumu bw'inamagara ubanshoboro renta kuko kureba to tunyanso to aza twine ngamagara muno kushango waturi batane tshimango waturi bat hati muno byone byabire biriyo bikabyine ko businje birinke by'inamagara atkuna kumene ndebayo ntareba ekintisha kirinko muyaga muno irakari yangira ngo ogore niwe mariko ubusinje atnara ubusinje bwantaha rero Nshemerirwe namarwa muno washonge sente ninge chemu washonge motuka hati ensi yanjo misho nayibuza umuntu nahito dijabo mukazi muno kushongo barenka bagwira ro bintu byambuza buza konkanya nahoranye no kumarwa bwensoje nabe ninjiranda nindeba no nahurandije atkunabere yaho ryagati yo kushemererwa agambe kigamba kintakaye nango umuntu wena aja burikize
icyo kigambo tinuri kishari tari umuntu urefuriza hasi y'izuba tari kwefuza kubona ko abantu bakwefuza mwansi y'izuba tikwamazima ariyo kwefuza kwamazima manya umushya nyangire unayifuza manya banziremo abana mwenda nayifuza mabanzirimo 10 nayifuza ko tukwefuza kwamazima ariyo kwefuza kwamazima akagambira ka lyagambe kigambo kimwe ikize bishe bigambo je story ni nyanga kukitabya nkakitabya hoira haridium ziyo mu bujuri zo mu butambe abantu nahati ntibakizahurikiza ira arigwenjonirwe nibwe mpa testimony ejo tinkunda kunkuba ningitabya ibyo bintu nibinyisho mu misho nishoko rukubireba right now akagambira kariyangira ngo hato manye ku ebitabo byaza kushururwa amazina gaho garashangwe niho razi mu mushayi wareba na buryo ayo wareba ataho niho nagirire nako iba kweta yada niho tarera kenshi kumanya ngo ryakirejwe ataho nkahura umutima gwanjye mbwenu nayifuza buri cyone kinakoze umunsi ngakifurizaho okuwarebire no kuwarebire nkahura okwefuza nahura okushasha nahura okunyorwa okwamazima konko mukanya ako range yambere umunyambabazi atwabene yawo Paul ndeba hona habiri hakazo misho haje umuntu umuro aine kikwiragura ari muringwa inembwa rundingwa aryo mu kishani cy'enjoka akuruza nejegera ko nayija utakamurebe hurura ngo ariyo nayije umuriro hati yahikameza yihora utaba uruhango uruhenyogoro zikusana zo zitakuberera inyogore yahora utaba uruhango uruhenyogoro zikusana zitakuberera ati yatandika akunde bamisha kubura akorona mwizina ari yes yes kachatwara imyaka 10 no kireba ku kiringwa ebe byone byo runo reba ibiratwira na shahenge na shahemu konga naza kubitebya nibyitaga ne you get it nakubura ya ikantamwe yayirire mbamisho ateja light zirinke zizoba ryabanira turuko mukashishe atizantera zitomisho ateja nare no mangu nagihenanira mya Yesu buri cyone cyabe kiryaho biyona bishiko ati yaranga twakubishobora rebyo no kutukubishobora but me I know Yesu ni waranga okay so standikiraho tuzomuka humuro yeah so kuna amazire byo nabiyanjumisha then gihera no girebe ko areba ataga maransigantero mu misho gati gizo ati habo ho wakwatakata bukaki wota akaikana areba mwati yanje tamazina gaho gariya borobo yatwiresha ari kugira ngo usangura amazina ganje mu kitabo cyo kwerekera uruganda rwo mu cyamagara garigiro reba gariyo mu katabaka kwagara mu burufu kuyagambira icyo atnyone ko kweshanga nimbuka bakajya ngo nankabire ngo nankabire washaba abantu nyekiro bijo abo muka mawe ngo nankabire manya byingi mbona byagamba biso so nkamara like nka weeks njibane ntamboro sho nyine kemikone ibi kaguma ngo nkemene mprawena ntari ane kakuzengera nganti namani ekura uri nko kucungurikana muno mbere bwagwanya kushana n'umuntu abakorgaye bakahereza ubujuruzi ngo bakafata kushanga bakaruta ngo warosere nyote ndarosire Rio ati na hati ni mukite kiruta ebibi mukutekate myahite kono yisi mukamba basasira abanyamahurire listen ndakumanya ijo kareba no manya abantu abakwenda kubura ni ba editing ekikubabuza kana abakwenda kuboneka kuzora ni ba editing ekikubaretera bazora arimba so
nija naza hand of my pastor kumara imyaka koheza kurgayo ko tambura weeks okiro gaininga mani bari abanyakwita batahi bawe tubagaruka kuronda no moyo gwa stand tubagaruka kuronda yo nambira biremo nyo ndi umuntu ateje guho butwa ndi umuntu utibwo mu cume ndi umuntu ubona bwe nabo zibona barasubye cyaro cyanyu ri wabe abatwire na hataruho ariho nari murebana ntuganira taka kujya tatu plan shibuka ukahonota abantu nora abantu bari mu nsomo twinda bitufutura nabo bari abafumu tukukima ngure no mufumu uriya no muroji no mucecezi abantu bine bibakuramya ibi bitakumanya taka kugira gati insasara yishikaye ko bakutwire kurya harwizi kunagayo no kuwizire kucira izo stories zona takazimanyaga ninganira ati ko kwijana okura no gumira bingi nyukanye bibi nagambo nibiki naye nangunye original story na kujimarayo no basa kumara no kwezi so nkakona abo kana junu kumanyoka ati naza hand of my pastor twahereza muno kana abo mwetubaze umuntu wabari wese wabari nakunda kushemererwa abo kutinagarika nyuma nguntafa nashara mu kwemera mwenu kugira ngo ndama nagwa ndimbasa kufa so aho nkatana kujya kwikiriza mwembabazi nizo zindinzire so mukama yatara kunkoresa kandi omukushabira abantu kuba hati yes amatuganje gatandika kuhurira munonga kuba hati nyo no hari cy'abantu bakwakana bo abo kugira ngo n'abantu twakana ndabo onka buri muntu akine no mango buri muntu wena ninabi echo muntu naza kuchikushobora abitwa kuchimanya but every muntu it is a prophet era buri muntu tine kikuba amagara gawe ruhanga tabandize kuchikurabura no buwo kubohungize okaza kwata otomo kibira ariyenjoka omubiri gwawe uranga guteka mu bushoborozi bwo kugumanyisha ngo runoza kwata hine kiryo era no hurira wari go bwebako akaye kubabe tubantu tamburo ko mwishwa ukurumbi rwakurgaho uranka ikiko kucyaraba ikiko ko cyaraba atwakireba ngo muno ko tokorekwa no ko kabamwe kiridoma nje kibana tambure mbeba ya crossingo muhande kagaruka urugendo rekagarka abamwe kiridomant omuribo akwati bakumanya kukikuza muno kiri hasi munonga tibakwikiriza na yaza kutengara kwa rwebako najati wa agumiza mwa 10 yamara emuruma ko kara hanga kateke byo kwerinda bikumara umuntu kumurinda kandi nobuwo kubara bakukiza mani wahurikiza munonga arahanga tibakubasa arahaba kusinga mani bakajya ngo twenda kutwekereza because me I know ni binja muno ezentaro kuza kuzishabuka aba nkabandi nkaka senene ndi kurwana n'ejuru konkanyonka gumanyegamira munonga mukama ninjango kusingura kwanje tukuri mu sente tukuri mu bwenge kuri mu mukama eso nija nagumiza muntu obuna kubwayika mukama yanyita konka ko yanyisire yanyita kushabira munonga abantu sinyo kanshabira abantu ahansi ya pastor wanje nomani atinyo kanshabira abantu nkata kwende bye kutandika kanisa akuba nkani ntinda kutandika kanisa nimangwe kanisa nebonabonesa nkande baba pastor bo tumbyaro kujwara nkito nanye nace nkamba nabwine manye mu situation ejo nkisha nagumantyo nabona hatuna amazire pastor wanje kanisa yisha yaza kutandika ndisho ati basiga mu mukazi bo basije mayenda kwindura ubuhereza kubuyo mu ministry ubuteko mu ndisho ati yego nabo bamubinga kuba mbingire yaje nabantu ate kanisa yasigara mu bantu nkaba kababiri hatnyo naje ntabaragumu no gumunda shabira atabagumireho twaye kungenye bajya kwa nagumana imangu ngiye kubashabira natandira kuhereza n'ikigabo nayishanga nabire pastor wantegereza hati ngamara mezi nkamukaga umukanisa turimo abantu bakuta kurenga babiri na babiri nibingi mbona twatubatu babiri umwabura shanga mumwe ko terenga ro himbi so yishongora oho bujurizi uragura no kuragura ubujurizo buhende beshi mwene bintu byo kwikiriza mwana wanje bigumire akonye nimbasa ko ndi yakatenimbura abantu batarimo konka ina bintu kureba mu moyo so ati nimba ninga mwene bible netugabira mu burengire bihanjwe biyona
nintandika kugambira katebe nti bose bahagira wakushita amahogo mwako mu izina rya Yesu wanyuze kanye ijo kanye meriro mutawundi ijo umuruzi wendiri atandika kubura kandi wetegerize motoka yabura tumotoka kweyisha nkwato muhanda ngenda agera kandi madamu kawargo mu conference twakariye nareba ko ito ubumwe okutukubireba ko mukubireba hino kutukubireba ebe bintu byababurize mu byegendesereze hino kutukubireba nkaba nzumu cyaci nterengano n'inyenka mburira ndamya nyishongora hata abantu bakira bajya ngo umuntu baza kayi no mugezi ngo kayi namagaza kwegura n'ibitoki ngo kayi no bwenge kumureba kujwara atebyo nebyo kujwara byisha byamkaho I remember tukaza kabuyando mu conference twahiga kabuyanda yareba hati nyowe nka pastor ekanese yanje bakabata kujumanya so akari stene cy'abantu aburugire Kampala ati bantu mbeshongoze konko mbazini kwa yambwena ati nazo mbazini konko arahangana bakantora nayo nyine sati yanje esa nkajwara biro mushanjo ndi kujwara sati yemo abantu abibarugire Kampala akaruje mu kazi mu Mutambi Bridget yija bankunda munonga habwo buhereze bunahereze yo kunamaze kufuna opportunity bantu bara football obunyire sati iki kunkarangana butsira muzibire gukora so ni story ni bica bugufu ni bica bugufu konka mukama ahin kumusimira munonga kunagura nimpereza umuviro obwe habwera ameze nkamukaga tanga yatandika koresha mikono yanje mirimo y'ibyo kutangaza kandi shabira abantu bakira kunga kandi aho byarengesereza after 6 months reba abantu bakira reba aho bujurisi umanyo meze nkamunana ekanese kayagire bati tukushabira no bakishabira mu madirisa naye nahora nashemererwa numanya abantu oyembere kanese kakurakura nahora nabaje koko mukubaje kwanje uko ati kandira karyangambere yangu shuma mu rurembo yakariri nkurura eriya cyangwa shuma mu rurembo bara kunijere mbarara mukama ya connectinga n'umuntu makenke natandika kurara owe then tukushabira harojwe ngutu hatwaje bwire imbabaze zarga nyungarara no mutoyirete kwa titafari umumutawo no mupangije kufutandika kanisa kwa titafari yanje runye defeatinga muno gakamena bati atayigura ntaka farasi kanje miyama umukasheshe nchera batakandebire manyo street omuzambara nkabura mukamo yakabana kimangu ndara kanta kurara shuma kamanyine kugaba ndara yes ati nchimara njwara nyetereza akumira yenje kanera no munjuye kunkata kayine mwabaje bingi ari nagire kurara mutoyire sinkandi no kurara ari abantu bingi abana barya ishumiro generation je bibiri ati nahukoza hati nchiruga munza kuburira abantu ruhango rukora ibyo kutangaza urukurara mutoyire ndugo mutoyireti nabanyesiga nza street kuburira injiri ruhanga kanakiza kanagabirira ruhanga nakuri byo kutangaza kandi birabire ngamba mbiyo nampura ariko kunje ba mbigambe ngandagambira abantu umugumisira angamba gamba turuhanga nakura nabasha kwiyo kohori akora ibyo kutangaza ngaruko mukiro nyegarukira mutoyireti yanje ati ndisha nabona umukazi nabamweta amafeyi akatwira umukanzo yampaka yungu natembese cyamagera nara mu kayungu yakakari kake kare mukati okota kunanura amaguru nawe nararamwe amezi nkabiri ruhanga yanyi hare vejo yisha yampereza twapangisa umwanya atabantu bakanya bapangisa umwanya gwekanisa tukageta no mushane bamweta Sam twapangisa umwanya gwekanisa ati nabonaho kurara kandi he ubushakanisa nabonaho kurara naburengiri ndahura hataye hamire icyo kurya cyabari cyabe mikayano konke twaterene n'icyo kurara cyo nacyendera nija na za makenke kanta kararaga hashitanda nturane nyarahansi nija Samu yantwara makenke yangabire mutwarena atwaza makenke nashanga ishitanda kikakijya hero onka kirimwo busuzu nawe kuza mu kiguza ngwe atubakare bakinagira abwo busuzu wachegwire ne muhara wanje dora
akacegura mbaye 12 na Elizabeth bachikuguze kitanda ninga wa bakakinguze mitware 2 nange nabyamaye gura kitanda obusuzu wabuta nti ndabuhurire nyobuka butakondya muri kumwe munya nkata bufo twakarinze mbone none nyobuka butangira abantu kisha kundya nagira mwe sente na abarokore batandira kundetera byo kurya muno batandira kumpindurira mbera bandetera ubutimba nibwo nahurira ubusuzu konkanyi uburi bukaba burya tagirenta nganta buhurira banya ubu busuzu no buhurira na neze nsiri wa buriki umuntu uri kubi ngaba kurara ba street kid hariya takahurira zi ningembe batabihurire konkati wararaho no mwana mwoni anabakurara umuntu no kurangwa rwire n'umoni aha wakireba so ataho ijawa kutwabire twakore kanisa ija yagere yayika ajamu akaso gutekirizana nyona no muherezo nabire nawo buyirobo nyote nkunda bijya kavuyo kubwagireho twija twahitana twashitama twamwiza ngo wasigareyo then nyobonze kutandika handi nisha najo mu bibiri nashanga biraruho akaju karimwe bara kunga karimwe umuryango twamushifura mitwari 15 twatandika mu misho ate bareke rugiremo abantu kwa tushanga mu kanisa ayija ate agano mukazobera koramba kumweta yani mamoha umwene sigara ashanga turubwe mu kanisa tukishaka agaraka agenda mukama mukanya kace yatwara umujitaga speed yatuyaho yatuponere kibanda cha filime bwaba combekiro mu rugo ruguru yatubyara mu kibando omwe rero mukama nakiza abantu rero byo kutangaza no bikorwa mukama yakomoro mu gishari nyene byo kutangaza umukanya kace mukama kanye ne pichi nabire nabwo wabiragenga bire nesam pichi nanye najikwata na mukama yanya ngunjigabire kanisa najigaba aturanga yatandikiraho umugisha umugisha gwija gware kuka gware kukanamara kwa pichejo sente mukama yampa opportunity nisha nabono sente nche zikastari nyinje munonga zika milioni ki 10 cash 15 zikaziri 15 atunatandika kunaguraho poroti kunajiguzire nagaraka najigusa yagoba nkajigura milioni 10 azanye ni 15 najiguze 16 atna nashona yongeraho manye atna zo mujabiri ne milioni 10 kurabere yaho nazari ya Alliance nagura hendisho poroti ya milioni 25 bambanjina nkanye no kujiguza nakana ngo nondera none najigusa nkaguza poroti naguza poroti nisha naguza huita karimwe byahindura my destiny sete zarebeka nyowe oburya ryo mutu kwikiriza nkagura itaka bambaje sente ntakwana indazi kunkandi kura unendikura akumuntu uri akante resimu yajya atinyira umwana wajya naenda gukora orphanage no mujungu mbone ndicura nyambe nondera itaka kora mbone litaka riri unjiri bonere uri telefone binyoreka nari ronda nashangana bari kuzo site zakakoba naramuza bangambira milioni 200 tinzine konka ko nabire confirm ngo uri anashashura nanye kuri nagira ki nashashura at sente zinashoze bicweka nkanje okutopinga hezi barashashure kuriya sente zinashashwire takandukuze milioni 200 atomujungu yarugura dole mitwaro 8 n'icweka nizo zinga hamuzaiga dole mitwaro 8 n'icweka nizibaze milioni 200 so nkagoba dabu atubona zuma atinatandika business y'amataka nashubura urango mukama kanyetaba hihi like umwaka gumwe 12 na umwaka gwe 2020 mu covid yes aho nkakora amagobaga nkashanga nyine totally ya milioni rushanju zona zirugira mu kushubura icyo n'abagabanda bashubuza mane cyo tuba kukikora just like for your coin eranga you get it nagumezamo omwaka gwa ogundo mwaka gwa kurasiraho 2020 gwa kurasira gwa covid abere nagumwe ataho ngashanganye no ngiye mu kubariro mu billion emwe na nazo zindi sente ka milioni 2 ngabishata ati ni jansion
na agence yonse basi mukama naye bari hasi gatugenda kutwara so ati nisha twija twabembeka ubu buri cyo cyo kureba hebinde bingi nyewe nkagambira mukama bompira mani gukora timpo enda konesa kuba yandebera nanyereka mbo mumbasa posa baki mekanisa every office cyo kureba mwe cyona ejene office ya church munka mukama kankoresa akajya ngo supporting twine byoma byebeye mukanisomo za base byo bizagita ingoma n'abana bingi babishaka bo kurebera bona ati nyo mukama nkamujya tukora buno chimpo mugisha neza kuri umurimo gwawe byona when everything akuba I remember one day iranka bagarambira miliyoni 20 kandi mpurashi tari mu mutima wanje kushasha kabanza kwa miliyoni 15 bakombeka nagaraka bagarasa miliyoni 20 bakuza kuritaka onkane impuro no mu nanjangu ndugure no kurigura so ni program yo ranga nambasi sakora ndiko ne ifyanje jire legende syo eka hanzirenta konkara hanga narangwa ryo nampo mugisha kuyongera kumbasi kwiho mwitaka hati ne cyokorera ngo nyone ikunda kusupporting abishongozi konkati ikunda kusupporting abasta babishongozi nyone impuro mutima nkakorera abana studio yabishongozi okwe nyuma tindagikorera basta nkagikora kugira ngo umwana akuranga inde cyonjo aje ishongore so tinkunda kusupportinga ababaro ni kunda kujya ngo nababine talent barugiyo abati no kubihayo akonyo kamara imyaka minje nyuma nkino kunyihayo ekibuzo cya muheru osibira barukorebo tushabira umugisha itwenda ejo favor kurugaharahanga hariho bajya ngo Appostle icyo kintu kibaga mu Appostle Edson nazo mu nyanja no bihura ni namunonga nyanja yeruho yes yeruho okuba kugeta nyanja barro konka bya stand biro konka ekituma bajya unase nyanja no rumo go bakoresa koreka abakukikora bamuni bashiteka mu yari kugira ngo buri kintu cyo cyo muntu yabaje ne cyasinya but me I know echa stand zire kita kiruho kwakuruza kiriho nico kana mu Bible najyangu nuwaga bo mugisha tagwita ho bugira ki buyinde ayo kukikiriza ni hari yina naza kwabe ku 2009 mwena bakaba ya bastani so biriho kureka hata abantu abinja bakukikoresa rangu jejo icyo kubanza atinyondi pastor ari cyo bakweta church politics kugira ngo gukora beya mukamari namwe ya Musa ito kandi turi kubi kandi nyoti ukakangambira nyine muzigu wanje yaba atari pastor ashimwa muzigu wanje abo kwa Bible najyango abo munju nibo bazigu bawe so ate ari mukoro umurimo gumwe nibo bazigu bawe leaders protection so aba bantu bita baburusho tubinenta boni bahurikiza ekibahurira nicyo bagira bata nicyo bakutwara konka biriho nicyo ngambira abantu ngo bashabe berinde ekenyanja bakakiye bakarewa bakiza amani ekeke into cenyanja cyo okuba kukigamba ni barugirura umbe kurweba kureba ebatakubasa kiza abantu kubashabira bakakira imuga very good ato muri Uganda bo bajya ngo ibyo hangata kubikora shi very mu Uganda wayemerero kagambira mun wakore cyo gwatakora kiba cyabe cya stand na cha stand very good okay bo ekibatakwenda ekibakwenda nibe nango kureba gukora mun tibaka bayombeka residential okombeka karena ati uno bo wa stand yashabira mu ekimuga kitatambure yokachabira kikatambura no bo stand hati kandi twagaruka mu Bible nibo bakwendera barya ba stand konka twaje mu bigambo byabahigura niboruka mu ryo ba stand sibura bakutureba abakutureba nabakunda munonga umwebare kuzaha mu kutogwa TV tumununji mukama bampero mugisha mukama abakorese ebirengire ebyabana babantu mukama bampero mugisha mukama bankundire abampangarize abanyongerere biro ruhanga bakorere kurungi abombe ko magaraga nagarija ruhanga banteremo mu isogwa magara ogura basi ko bahurire ruhanga abanteremo abanshwekere n'ikijwaro nyamurungi ekirayore kensiyona kumuryabe kandi nebira ababonera byone bitari bye bibinamire ahabukuye mu muri abana bendagana
umuzini yatatitwe niryo mwana niryo muherukwera amen. Alright, kiba kwenda nibe nango koleva ko bayombeka residential okombeka karena ati uno bo start yarra nanka ari munywani wawe n'ingari mukuru wawe n'ingari y'umugabizaro wa mukazi wawe kuyabera muzara umwana ebizaro bakabitaha ya ikameza yihora utaburuhanga uruhenyoguriza kusana zo zitakuwera no kireba kukirekerengwa ebe byone byo runo reba ibiratwira na shaheji n'abakunda munonga umwebare kuzaha mu kutogwa TV tumununji mukamba mabero mishi ni manyango y'inabanywani bingi kongo muri yabo noha munywani wawe nkora mutima. Farmers TV yakuretera program Munywani Wangye. Manya munywani wawe ubuzima ni wogwe owo kutebeza n'ibyo utakubasa kutebeza abandi. Program eki harimo kuganira nshongeze kutukwataho omubyanga bitu amakagito abana bitu hamwe n'abazire bitu. Mgeni wecho chone chikuteganiza reka kuchunamira okahika kwitwe ngungu chituretera mu program ya Munywani Wangye tuchajaneho ahabwo kuba ageterine nigo gatigufwa eki program ya Munywani Wangye nebaho buri rwa kabiri okuruga shahina mpaka shayitano kandi tugikugarukiramo orwa kana kuruga shamukaga mpaka shamushanju zihanga niwe Munywani Wangye buzima. kiba kwenda nibe nango koleva ko bayombeka residential okombeka karena ati uno bo start yarra nanka ari munywani wawe n'ingari mukuru wawe n'ingari y'umugabizaro wa mukazi wawe kuyabera muzara umwana ebizaro bakabitaha ya ikameza yihora utaburuhanga uruhenyoguriza kusana zo zitakuwera no kireba kukirekerengwa ebe byone byo runo reba ibiratwira na shaheji n'abakunda munonga umwebare kuzaha mu kutogwa TV tumununji mukamba mabero mishi ni manyango y'inabanywani bingi kongo muri yabo noha munywani wawe nkora mutima. Farmers TV yakuretera program Munywani Wangye. Manya munywani wawe ubuzima ni wogwe owo kutebeza n'ibyo utakubasa kutebeza abandi. Program eki harimo kuganira nshongeze kutukwataho omubyanga bitu amakagito abana bitu hamwe n'abazire bitu. Mgeni wecho chone chikuteganiza reka kuchunamira okahika kwitwe ngungu chituretera mu program ya Munywani Wangye tuchajaneho ahabwo kuba ageterine nigo gatigufwa eki program ya Munywani Wangye nebaho buri rwa kabiri okuruga shahina mpaka shayitano kandi tugikugarukiramo orwa kana kuruga shamukaga mpaka shamushanju zihanga niwe Munywani Wangye buzima. Farmers TV iraka ry'omuhingi no mulisa. Nkazarwamu mwenyo wo kureba ndika karori nkazarwa mu kibuga nakuro mu kibuga nasomero mu kibuga nakoro mu kibuga nazaro mu kibuga science yanjye yinyine nikozeso mutwe nyo naza kurya n'abantesamire sinkurya nimbya mutwe gwanje yo nyewe ninyiza empty headed ko mutawuni mbanza mbara ndeba hatizo benaza kutahana hati nyewe kinagwaho mbancho natandika obane njuvuga obano kutubura nkuvuga obano kweyera nyeyera mweno cyone kingo hetu kwachigo mutawuni nintubatsa kuravuka natahane sene yokora no reba no imko mukasese okimuko yefumba naro tire mukono musa naro kimukano reba amazima genye no taho jodi nyowe business yarabe no manyo munso eryo munsi yona ninjukora kandi tina yintaka kozi business zona no bugako bamasanyo ningabu nje buchona chone chebahonyo ninchu nyowe kureba kakugira ngo nyowe if I'm going to kill a rat I kill it when it is upside down buranka chugandro munyankore now I'm going to put in I'm killing a rat when it is upside down umunyankore nyona ninjitembeba ninjita efa egarati Farmers TV
yakuretera program kafuru we kibuga ahitura bentu bayikiraho mu ndembo zanyu zona kumanya no hakafuru wo rurembo umutabuni wajugumishiriza uremo tukayarabona no uyu koko kuri etafite program no